Ақшам шәріфлеріңіз қайырлы олсын, үрметлі сeyirciler, Millet телеканалының эфирінде Açıklaf программасы. Бүгін октябрның 25-шінде халқымыздың шанлы оғылым Совет Бірлігінің 2 дефа қараманы Аметхан Султан сақ олсайды өз 96 еллығыны қайдетіреді. İşte bugün yarımadamızın bir köşesinde onun hatırasını andыlar ve biz de programımızını bu mevzuğa bağışlayımız. Ve stüdyamızın bugünkü musafiri Kırım Tatar Medeni Tarihi Asabılık Muzeyinin hadimi Nuriye Gemedji. Selam aleyküm Nuriye Hanım, hoş geldiniz. Aleyküm selam, sağ olunuz. Nuriye Hanım, bilemiz ki bugün gerçekten de Kırım'ın bir köşesinde Karamanımızın hatırasına bir sıra merasimler geçirdiler ve esas merasimler bugün Ahmetçik'te Kırım Tatar Tarihi Miras Muzeyinde olup geçti, sizin muzeyinizde. İşte bilemiz ki muzey ciddi olup hazırlandı ve nasıl tedbirler bugün geçirildi, bizge tarif etiniz? Bugün 25 oktyabr günü Akmetçik'te ve Alupka şehrinde bir sıra tantanalı merasimler geçirildiler. Başlandı merasimler mitingden bizim meydanda Akmetçik'te. Son keldiler bizim misafirler keldiler bizim muzeyimizge ve muzeyimizde yanı sergi nümayiş etti. O bağışlanған bizim iki defa kahramanımızga Ametхан Sultanға lektsiya geçirildi. Ekranda bir sıra fotolar gösterdiler. Ametхан Sultan yaşayışına bağlı, icadısına bağlı ve cinkte nasıl onun cesurluğu hakkında işte. Bir sıra fotolar gösterildi. Son bizde Alupka'da bizim muzeyimiz çalışa. O Ametхан Sultan'ın muzeyi. Ve ona презентациясын gösterdiler ve da dokumentalный film Воздушный лев Аметхан Султан. Öyle film gösterildi. Alupka'da da bir sıra merasimler geçirildi. Başta miting geçti. Onu büstün yanında. Son muzeyge misafirler bardılar. Anda постоянно действующая экспозиция. Onu gördüler ve da bir yanı sergi açıldı. O sergide bütün hediyeler, bizim muzeyimizge bağışlanған hediyeler, o eşyalar hepsiler bağlı bizim Ametхан Sultan'ın. Onu bizim o eşyaların bizim vatandaşlar bizge hediye ettiler. Anda da gösterildi bu dokumentalный film Воздушный лев Аметхан Султан. Nuriye Hanım, biz bilemiz ki Kırım Tatar Muzeyi ona daima Ametхан Sultan'ın yaşayışını öğrenmek için daima bu yönelişte çalışa ve bu sergiler demek o sizin araştırmalarının neticesi. Nasıl bu iş alıp barıla? Siz konuşasız Ametхан Sultan'ı tanıgan insanlarla ya da onun söylerinin nasıl bu iş alıp barıla? Ve aslında kıyın mı böyle sergini teşkil etmek? Bu sergilerin ebet kıyın teşkil etmegi başta balaban iş yapıla. Biz tanış adamlarla bağlanamız, arşivlerde çalışamız. Son eksponatlarını kıdıramız bizim vatandaşlarda. Son ebet kontsepsiya yazıp bizde naучно-metodический совет var, onu утверждать etemiz. Son ebet bu sergiler çıkarlar. Mana siz aytasız vatandaşlarımızın çoğusu yardım etti. Kimler onların adlarını bilmege isteyimiz? Bizim vatandaşlarımız onlarga çok sağ olunuz aytmaga isteyim. Onlar bizge her vakt kol tutalar. Çok sende rahmetli oldular. Yazıklar olsun. Bugün Safiye Kasse var. Öyle bir yaxşı insan. O bizge çok yardım etti. Fotolar berdi, albümlerini berdi ve urbaların Ametхан Sultan'ı çok şey bizge berdi. Gerçekten de Ametхан Sultan'ı yaxşı tanıgan insan. Onlarda семейный врач oldu. Her vakit Amethan'ın çok laf etediler, birbirini yaxşı bilediler. Onu Ametхан arşivleri Safiye Kasse'de olgan ediler. O sağ olsun bizge çok yardım etti.
Біздің музейімізге берді оларны. Нұрия ханым, біз білеміз ки мына бөлі шейді бар. Біз әлбетте қырым татарлар Амитхан Султанны өз қараманы кебі саяймыз. Ama мына Дағыстан халқы да эксерияларда айталар, о біздің қараманымыз, о біздің оғлымыз. Сіз Дағыстан Жұмхуриетінің архивлерінен бақ тұтасыз мы, яда жоқ? Белки анда да базы малюматлар бар. Оларда да бар, бет базы малюматлар. Олар чоқсылармен біз таныш олдық. Олар да бізге ярдым етеділер, біздің музейімізге әдиелер етеділер. Бет оларында бекім ақы бар, айтмаға оларын қараманы. Чүнки Амитхан бабасы Дагестанда doğdu. Нұрия ханым, сіз айттыңыз музейде сергі тәшкіл олында, ama біз білеміз ки, о бірінші сергі дегіл Амитхан Султанға бағышланған. Сіз дайма уақында біршілер япасыз, түшінесіз, біршілер шығарып ішлетесіз. Дан насыл ішлер алып барылды бұл дөнеліште? Ишлер чоқ япылды. Бұл сергі әбетті бірінші сергі дүгіл, сергілер чоқ әділер. 2010 жылда музейде бірінші кере açılды постоянно действующая экспозиция. Чоқ адамлар бізге қол тұттылар, үкіметіміз де қол тұтты. Біз açtık güzel более экспозицияны. Сон елін девамаларында по мере поступления новых экспонатов выставка наша дополнялась и обновлялась. Учуджилар бізге чоқ әдиелер берділер, малюматлар бізге берділер. И оны үшін сергілеріміз тек музейде Алупкада олмай, Акмечиде де ола. Выездных выставок очень много. В школы выезжаем, в университеты выезжаем, в институты выезжаем. И тек сергілер көстермейік, лекцияларда оқыла, презентацияларда көстерелер. Вақыт ішіміз біздің девам ете ве чоқсы қараманларымызға да бағышлана. Мұна сіз айттыңыз, мектеплерге ел аласыз. Мұна айтыңыз, земаневи яшлар, балалар, яғни яш несіліміз, олар асылында қараманымыз ақында білелер ме? Білелер, чоқсы лекцияны ешткен сон, мынау фильмларын көрген сон, сергімілізлеріне таныш олған сон, чоқсы сте учуджи олмаға. Оле сөйлерді чоқсы бар. Нұрия ханым, бақыңыз, мұна білеміз ки Қырым-Татар Медени тарихи музейі бір вақытлары тек Амитхан Султан дегілді башқа Қырым-Татар учажыларға бағышланған насылдар бір мерасимны яда сергіні тешкіл еткен еді? Тешкіл еткен еді. Кечкен елі бізде Алупка музейінде сергі açылған еді крымские татары из числа авиаторов, соратников Амитхана Султана. Чоқ весиқалар бар еді, фотолар бар еді, чүнки біздің халқымызда чоқ қараман бар еді. Олардың ішінде штурманы, другие летчики, которые тоже наравне с Амитханом Султаном летали в небе и тоже участвовали в воздушных боях и довольно-таки успешно. Олардың адыларыны айтыңыз тәфсилатлы бұл инсанлар ақында. Әлбетте ки мен белесем еркезге мерақлы. Чоқсын шынчықы ақылымды тұтмайым. Мен, например, білем, мен арқадашым МЧС, о да учуджи еді, о Амет Гимиджи. О штурман олып учайды и очень много часов налетал во время войны в небе. Нұрия ханым, бақыңыз бөледан бір мерақлы шей бар ки, Амитхан Султаны әлбетте ки чоқ инсанлар огренелер, оның тарихы, оның яшайшы еркезге мерақлы ве оны огренмеге бізді девам етеміз. Амитхан Султанның замандашлары, яғни продолжатели дела, бөле инсанлар бар ма? Шынды? Ой, бар, чоқ бар, продолжатели дела. Бүгін Амитхан Султан музейінде, Алупкада, бөле сергі чалыша продолжатели дела Амитхана Султана. И эбеты анда чоқсы біздің наши современники, в числе которых
есть представители гражданской авиации, и военной авиации, и есть и спортсмены, это парашютисты, о которых, я думаю, о каждом из которых можно тоже сделать достойную выставку. Они все продолжатели дела Амитхана Султана. Среди них даже есть такие люди, которые еще в молодости были знакомы с Амитханом Султаном, а одному из них он даже пожал руку во время визита. И этот человек, он выбрал, конечно же, однозначно путь авиатора. Это Алимага Ирих. Сегодня он живет здесь, в Симферополе, и работает в нашем аэропорту. Böyle insanlar hakkında gerçekten de ayrı bir programmalarını bizge de yapmak mümkün, ben bilesem. Nuriye Hanım, bakınız, böyleden bir şey var ki, Amitхан Sultan'ın doğulgan günü her bir insan farklı cahit. Bazı birleri aytılar ki, oktyabrın 25'i, bazıları 20'si, hatta başka fikirler de var. Siz bu haqda ne aytabilirsiniz? Өле мәлуматлар чоқ, оны үшін бүгін біздер ilmi девам етеміз. Чүнки чоқсы справкалар бар. Мұна біздерде архивге язған едік, и бізге бөле справка келді. Амитхан Султан дүнияға келді 10 октября 1921 года в городе Алупка. И оны ады Амет, а сой ады Амитхан. Өледе справкалар бар, мұна мен қолымда бұл справкамыз бар. Башқа весихаларда язалар 20 октябрь. 1920 жылда. Оны үшін біздің ilmi хадимлерімізге да чоқ иш олacak. Чүнки бұл мәлуматны керек, doğru мәлуматны тапма ве doğru yazmaға ерде. Ама олардың о Амитхан Султан документлерінде, эпслерінде yazıла 25 октябрь. Ама бізге архивден берділер на более запись о рождении, қандай yazılar 10 октябрь 1921 жылда дүнияға келді. Nuriye Hanım, bugün gerçekten de böyle emniyetli gün, oktyabrın 25'i Yarımadamızın çeşit köşelerinde bugün merasimler olup geçti. Ama sizin fikrince bugünkü günde gerekli derecede mi Amitхан Sultan'a dikkat ayırala? Öyle aytayıq. Onun hatırasına, onun cesurluğuna. Мен білесем дықат айырыла, ама да чоқча керек дықат. Чүнки бір қач ел әр вақт айтайлар абиде қояжамыз қараманымызға. Ама бүгінгі күнге же о абиде да тұрмай. Мен білесем бұл ішлерін да япсалар, чоқ яқшы олар еді. Традиционно мы дважды в год торжественно проводим мероприятие, посвященное Амитхану Султану. Это День памяти, 1 февраля, когда Амитхан Султан погиб. Это также проходит торжественно траурные митинги на площади, здесь в городе Симферополе, и, конечно же, в родном его городе Алупке, у бюста героя. И, конечно же, 25 октября, день рождения Амитхана Султана, он тоже проходит тоже торжественно. К нам приезжают из разных уголков нашей страны гости, в числе которых авиаторы, военные. Из Москвы приезжают, из Татарстана приезжают, из Дагестана приезжают, из других уголков, из Узбекистана также были люди. То есть можно сказать, что в эти дни не только в Крыму, да, но и по всей России чтят память героя. Да, память героя чтят. И большое участие принимают, активное участие принимают в этих мероприятиях и наши школьники. Например, в Алупке каждый раз принимают участие школьники из Алупкинской школы номер 1, носящие имя нашего легендарного летчика. Выступают, интересные выступления у них, читают стихотворения, поют песни, литературные композиции показывают. Со дня основания музея Амитхана Султана у нас научно-исследовательская работа всегда ведется. И ведется она до сегодняшнего дня, потому что всплывает много интересной информации, интересных фактов из его жизни. И, конечно же, мы стараемся это поподробнее узнать. Все это потом выливается в публикации, выступления на конференциях. И, как я уже говорила, в лекции, где наш лектор,
очень много интересных рассказывает фактов из его жизни. И на примере Амитхана Султана дети учатся любить Родину, учатся быть мужественными и храбрыми, потому что Амитхан Султан – это действительно пример для подражания, для подрастающего поколения. Я бы хотела еще поблагодарить тех, кто помог нам в организации этих мероприятий. Это городская администрация города Симферополя, Госкомнац, Ялтинский, Алупкинский городская администрация, которая нам всегда помогают в организации и проведении этих мероприятий. Я хотела сказать, что не только проходят торжественные мероприятия, посвященные дню рождения Амитхана Султана, но еще и проходят турниры по нардам, это в Большой Ялте, под руководством главы Федерации нардов Крыма Рустема Сейдаметова. Они тоже принимали участие в наших мероприятиях, победителей награждали грамотами и благодарностями. Нурия ханым, çok sağ olunuz студиямызға келгеніңіз үшін. Sağ olunuz. Сау olunuz. Урметлі сeyirciler, мен ісі хатырлатам, бүгін студиямыздың мұсафыры Қырым Татар Медени тарихи асабылық музейінің хадимы Нурия Гемеджи еді. Ачықлав программасы сізлерінен бір аптаға қадар сағлықлаша. Көрішмек үзре, салық не қалыңыз.